Alat bananan. Diyan nagta. 85. Ha? Soft biscuit so 80. Toasted biscuit so 85. Ito ah. Kangaro din. Bagaman naman ang supot? Dua? Adi? Dua man dahil tig 80 nga biscuit so. When? Ano ito eh? Bilang 150? 150. 160? Bilang kataan. Pakibilang ka tadi mo. Thank you. Biscuit soft.